Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Deputy Commissioner ke East Castle District kalapani ikajing bakha pat ba bo on khang spori ka surok shilong shidau ki hagabenta kasnong like link kon na du kasnong signage sun plus aspa namar kajing khalam khandor korjur ba kajing maramat surok barang penyat da ka NHIDCL patkum kajing penai kani kajing khang surok kalong banyada ya kajing shan jing pat ba dan ailat ka NHIDCL ban pendat iki kam maramat ba ongru ba ka surok shilong shadauki kan sha khang na kabita ki kali pat ba ki kali pat ba na du kasnong light link contractor na du ka district administration na pat ba district administration na kuntu ye kinong net nang wan kuntu na chok kai ba thei tourist ban pinon kam da kini kilintish nong pat ba shilong shasora dauki Nala bara Jawai amlarem bakla keraga to det keraga ipat ba ban kian na kajing net ling ba ka surok shilong shadauki ha ka benta bala shakhang ban bot ikijing batha jingki pulit traffic police bar kinong tray ke NHIDCL ban pin khrek lupai kajing net jingwan ma kala banan kajing jane ne sakta majar ban pet ngori kijing maham na ke Indian Meteorological Department IMD ha kan nu kajing jia pat ba ban phone sha emergency helpline number IWR Kajing Penala Soid, Deputy Commissioner ke East Castle District, Ushri Abhilash, Baranwal IAS, Batla Penmik Pai Ba Hashilong, Haka Arhui Terik Ujili, Arhajar Arhuje. Saya kaya dengan hak hari ini disini. Kita tak juga lagi kita. Tapi ini namun saya kaya dengan hak hari ini disini. Kita tak juga lagi kita. Tapi ini namun Ye rasta fruk jeprak nala bara bakla keraga to det keraga pet mejar di orang tua tap jane ne sakta mejar laj sudah banyak la dam la aja surok kene deh mauli lahap kita mau bah